Yaba mfowethu, phunga lenja ngifake kwi-TV, phunga lenja ngifake komabonakude. Bafowethu inzima kabi leyo nto leyo. Nami nginowami umona. Mase ngikufake kwi-TV ufike udume, ngizobe sengiba yini mina? Uma ufuna ukuba sey'ntweni, uma ufuna ukungena kwi-TV, ayikho enye indlela yokungena kwi-TV bafowethu ngaphandle kokujoyina i-agency. Joyina i-casting agency ethembekile njengembumba casting agency. You understand? Imbumba casting agency iseThekwini, i-office eliseThekwini nje, i-office lakhona imbumba casting agency. Ungasesha ku-Facebook wakho imbumba casting agency, niyeke ukufonela mina ngizoniqola ninye. You understand? Akekho umuntu engimfakayo mina kuthiwa ngikufaka kwi-TV, imbumba kuphela efaka abantu kwi-TV. Please check-a ku-Facebook wakho imbumba casting agency, please. Nisebenze, nayo into okumele isebenze all the time le